Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. The Code of Conduct reinforces democratic values such as tolerance, respect for diversity, and the peaceful resolution of disputes. Mekga ya dipolitiki e etsa boitlamo profenseng ya KwaZulu-Natal hore dikgetho tse tlang e tla ba tse lokollohileng. There is a plan which is being put together, which is around the issue of retraining those workers who are still young. Letona la ditaba tsa basebetsi Thula Sinqesi le re lefapha le tla thusa basebetsi ba poso ba tobaneng le ho fokotswa mesebetsing ya bona. And while security is at the forefront of our planning and it's a major priority for us, we trust that the organising committee and the French government will do a good job in providing a safe and secure games. Dipapadi tsa di-Olimpiki naheng ya France di tlo thakgwa matsatsing a 100 a tlang. Tsona re di thakgola semmuso ka tse reng bahlanka ba sepolesa profenseng ya KwaZulu-Natal ba ipileditse mekgeng ya dipolitiki le ho bonkgetheng ba ikemetseng ho ikobela melao ya dikgetho. Molaodi wa botjhotjhisi ba setjhaba profenseng ya KwaZulu-Natal Elaine Harrison o re ho theilwe sehlopha se ikgethang se tla shebana le diketsahalo tse amanang le dikgetho. Ke mekga e 50 a metso e tlang ho kenela dikgetho naha ka bophara, mme e 30 a metso ya yona e tla kenela dikgetho maemong a diprovince hammoho le nkgetheng a le mong. IEC e re boitlamo bona ba mekga dipolitiki ke netefaletso hore e tla hlompha melao ya dikgetho. The Code of Conduct reinforces democratic values such as tolerance, respect for diversity, and the peaceful resolution of disputes. These values are essential for the functioning of a healthy democracy and for the fostering of trust between citizens and their elected representatives. Mekga dipolitiki ka nne hore e tla etsa sohle hore dikgethong tsena tse tlang hore ne kgotso. We undertake to promote political tolerance. We say this because we know that the whole world will be focusing on KZN. Pledge our commitment to conduct ourselves in a manner that respect and uphold the Constitution of the Republic. We commit to participating in this election with integrity and accepting the outcomes, recognizing our commitment to national unity transcends political differences. The EFF, we have capacitated all our fighters and volunteers on the importance of peaceful campaigning, as well as on do's and don'ts during the election period. As we sign this code of conduct, we seriously subject ourselves to its provisions. We do so in the full knowledge that free and fair elections starts with us who contest in this election. Mekga e hlokomeditswe hore ba molao ba keke ba dumella boitshwaro bo tswang taolong. One of the things that prosecution has decided is that all the murder-related cases which are election-related will be dealt with by the organized crime units in KwaZulu-Natal. Ho tla romelwa mapolesa a fetang 17,000 dibakeng tse aparetsweng ke merusu ka hara province ya KwaZulu-Natal. The high-risk voting stations are as a result of the people who don't want to tolerate each other, people who violate each other's rights as contained in the Constitution. So that forces us to increase the number of police officers that we deploy in that particular voting station in order to be able to prevent crime. IEC e re KZN e latela Gauteng ka palo ya batho ba bangata ba ingodiseditseng dikgetho selemong sena. Mokga wa EFF, moetapele wa mokga wa EFF Julius Malema o re merabe yohle e tla fumana menyetla e lekana mokgeng wa hae. O buile sena nakong eo a neng a teka tokomane ya mokga ya maikemisetso a tshebetso e le manifesto a le holong ya Eldorado Park ka borwa ho Johannesburg. Let me tell you, the suspended load shedding is going to come back on the 29th at 12 midnight when we counting the votes. Because you know these criminals, they are going to switch off the electricity and steal the votes. So they must find Eldorado Park ready. When they switch off load shedding, you switch on the torch. Hey, crook, we know you.
So, load shedding is man-made. We can fix it. They say to us, do not use coal, it's polluting. After saying do not use coal, is polluting, they say to us, bring that coal here. They say don't use it, but go and look at how many trucks are lining up, going to Richards Bay in KZN, off to Germany, Britain, all of Europe, including China. Moga wa Rise Mzansi province ya Western Cape o re sepolesa sa Afrika Borwa se lokela go khutlisa tshepo ya sona go baagi ka go ba sireletsa ka nepo. Rise Mzansi e re mosebetsi wa yona o ka sehlong ke ho hlaola ditlolo tsa molao ka ha station sa sepolesa sa Emfuleni se ka sehlong ka ditlolo tsa molao naheng. We understand some of these illegal firearms have come from the police. You would know that there is a case of a former police officer, Christian Prinsloo, who sold over 2,000 guns to the Western Cape. Over 1,000 of these guns have killed people in the Western Cape. They've killed over 150 children in the Western Cape, and they continue to kill children. These are the guns that we're saying need to be removed from our streets. And for that, we need the police to be properly resourced in terms of crime intelligence. Batsheetsi ba moga ba re maemo a ditlolo tsa molao Cape Flats a ya ngongorisa mme baahi ba jesetswa kgwebileng ke dinokwane. There are shootings every day. As we're standing here now, there is about 2 funerals that is happening in West Bank, and police is not visible. When we call the police 6 o'clock in the morning, they will tell me that they are shifting changes now and the police is not available. It's unacceptable for we as community that they have to stay in our communities with all these gangs and all these guns on the Cape Flats. West Bank is bleeding. Our children are dying in West Bank. Rise Mzansi e re letsholo la yona la province la boiketlo ba dikgetho le tla kenyeletsa le matsholo a boipelaetso a tla ba diteišene tsa sepolesa tse tummeng ka ditlolo tsa molao. Kaoleleng re fumana hore moetapele wa bosa Mmusi Maimane o entse kgoeletso ho lefapha la thuto provinceng ya Northern Cape ho sebetsana le dinokwane dikolong mmoho le kare ho lefapha. Pejana lefapha la thuto le ile la tlalehwa le tshireletsa bao ba qoswang ka diketso tse fapaneng tsa thobalano. Ngwahola batswadi ba bana bao menyenyetse e reng ba ile ba hlekefetswa ka motamo ke mosuehlo wa sekolo ba ile ba ipiletsa dikantorong tsa lefapha hore nyewe ya bona e tle e potlakiswe. Mme seo se bakile hore lefapha la thuto le leleke mosuehlo eo. For us to push this issue and amplify it through the Bossa voice is the fact that we've been coming as community leaders, as community organizations, but it took this step to make this issue or take it out there and put it on the rooftops. Moetapele wa Bossa Mmusi Maimane o hlahisitse dingongorego tsena lefapheng la thuto. There are a number of teachers who have serious allegations of sexual assault against our children. Now, I'm a father. I send my children to school. I want the school to protect my children, not to impregnate them, which is what's happening. I want my children to come back home knowing they are safe from sexual predators. Kaoleleng lefapha la thuto le ikarabela ka hore le na le tsebo ka dingongorego tsena tse ileng tsa hlahiswa ke Bossa. We have been dealing with a lot of the issues that have been raised. The issues that they raise about sexual predators at schools, it's also a concern for the department. And we look into that matter. Moga o file lefapha matsatsi a supileng hore le arabe ditletlebo tsa ona. Kamera mabenkele re tlo utlisetsa ditaba tse latelang. Lefapha la thuto la province ya Gauteng le sa reetswe ka mora hore barutwana ba babedi ba Davidton ba gangwe ke metsi nokeng ya Henops Pretoria nakong ya leeto la sekolo. Mwiri boela go amohela ebile beke mahlonoko lefapheng la thuto provinceng ya Gauteng ka mora hore barutwana ba babedi ba pakeng tsa dilemo tse 13 le tse 16 ba gangwe ke metsi nokeng ya Henops haufinyana le Centurion ka leboya ho Pretoria nakong ya leeto la sekolo ka Mantaha. Leeto la sekolo le ile la fetoha tlokotsi ka ho panya ha leihlo sena se tla ka mora hore barutwana ba sekolo sa Davidton ba babedi ba gangwe ke metsi. Ditlaleho di re ho ne ho sena matitjhere a neng a behile barutwana bao leihlo. We do have a preliminary report internally of which is
adequate to take some action immediately. For instance, the first detail is that the trip was not sanctioned by anyone in the higher office from the district because it was not communicated. So no one in the district knew that the kids have gone away. And what we know is that obviously there were no educators as well. On the go-form part, it was just a social worker alone. Ena ke ketsahalo ya bobedi ya hore barutwana ba gangwe ke metsi nakong ya leeto la sekolo monongwaga. Morutwana wa grade 7 wa sekolo sa Queenswood Latoya Hamilton wa gangwe ke metsi nakong ya leeto la sekolo ka Pherekgong. Go sa le jalo feme ya molao e ikemetseng e etsa diphuputso ho fumana sesosa sa ketsahalo eo. There were no educators, the trip was not sanctioned, nobody knew that the kids are gone, and 90 kids, anything, it could have been worse. Ka o le leng Lefapha la Bophelo le etsa diphuputso ka mora hore bana ba 40 ba pakeng tsa dilemo tse 3 ho ya ho tse 5 ba ja tjhefu ka phoso ka Mantaha. Bana ba ntse ba fumana kalafo sepetleleng sa Chris Hani Baragwana. We have established a food control in Ndaba, where all the stakeholders that are involved in food are part of that, and also including SAPS, NRCS, Agriculture and Consumer Protection. Lefapha le re le tlo tswela pele ho fana ka tshehetso e hlokehang ho bao ba amehileng ketsahalong ena. Le hoja dithuto di sitisehile dikolong Mahikeng provinseng ya North West, mohato o kgina ditshebeletso ka ho feletseng o hlwele ho fihlella maikemisetso a ona ka ha baahi ba sa ka ba o tshehetsa. Baetapele ba morero ona ba ne ba tletleba ka ditlolo tsa molao ho se sebetse, phano e fokolang ya ditshebeletso le kabo ya dithendara hara tse ding. Mapodisi le mashole ba rometswe ka bontsi mo Mahikeng. Mme le fa go ne go solofetswe gore ditshupetso tse di aname, bontsi jwa batho ga ba nna karolo ya tsona. Baagi ba le malwa ba ne ba ikaeletse go tswelela ka ditshupetso kwa Situmo Park ba ne ba phatlhaladiwa ke mapodisi. The action is successful because remember now the government have sent police and soldiers. So the thing it's successful. You cannot say the thing didn't go well. It gone well because the only problem that we are having is when they were starting shooting us because we don't know whether it was live ammunition or rubber bullets. Baagi ba ba ikamanyang le mogwanto ono ba re ba tshwenyegile thata ka seemo sa Mahikeng. Ke rata go advisa bašwa nou yana gore re lwanele future la bona re Mahikeng o le sho a o tliniwi. Khabagare dikolo dingwe ga di a tsena jaaka barutwana ba le bantsi ba sa ya dikolong. Modi wa matitjhere o ile ko tlase because bana ga ba ye mo sekolong. In that case they could not teach di lesson di safarile ka ona mokgwa. Le fa go le jalo mapodisi a tsweletse go ela seemo tlhoko. Le rapateletse ga mo sengwa tsatsi la gompieno go ka phatlalatsa setlhopha sa batho ko Situmo Park se seneng se paregile tsela. Mme re dira boikuelong baaging ba rona gore ba ska ba dirisa shutdown jaaka lebaka la gore bangwe ba bona ba sa kgona go ya ditirong kgotsa go tswelela pele ka ditiro tsa bona tsa tsatsi le letsatsi. Mme re santse re etse maemo tlhokote mo Mahikeng. Mapodisi a re ga go ope yo tshwerweng. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Mopresidente Cyril Ramaphosa o phethetse leeto la hae naheng ya Sudan Borwa. Naha ena e lebeletswe ya dikgethong tse akaretsang tsa naha selemong sena le ha o le jwalo ho na le matshwenyeho a hore ha iso itukisi. Bohlokwa tabeng ya ho thewa ha naha ena le ha o le jwalo maemo a dipolotiki a tswela pele ho reketla le ha Pretoria e le ka ho thusa. Mopresidente Cyril Ramaphosa o kopane le bohle ba amehang ka teko ya ho fumana tharollo. Lekala la bonamodi la lebatowa le dinaha tsa boahisane le tsona di boetse di kenya letsoho ho tlisa tharollo. Khaswena ditaba tsa Sesotho e tswela pele. Letona la ditaba tsa basebetsi Thulas Nxesi le wa mphato wa hae lefapheng la dikgokahanyo Modile Gungubele ba bile le ditherisano le basebetsi ba kantoro ya naha ya poso ba tobaneng le mohato wa ho fokotswa mesebetsing. Letona Nxesi le re nakong ena eo Afrika Borwa e tobaneng le kenyakenya leqeme la mesebetsi. Lefapha la hae le gakotse lenaneo la ntlafatso ya ditsebo tse fapaneng tsa mosebetsi e le karolo ya bonamodi ba mmuso. There is a plan which is being put together, which is around the issue of retraining those workers who are still young and rediverting them
The post office is talking about digitization, and we think that retraining those workers and redirecting them into the new areas which demand these technical skills. le hanqisi a re lefapha la hae le beeletse ka thoko diranta tse dibilione tse 23.8 molemong wa lenaneo lena. Candice Adams eo le mme wa bana ba bararo ya sa sebetseng o batla ho tseba ka botsitso ba lenaneo lena. I don't have much confidence in it. From my personal point of view, what are the processes for people like me? For companies that is requiring experience, I couldn't find the answer relevant to that. Adams ke karolo ya diperesente tse 30 tsa Maafrika Borwa a hloka mosebetsi. And this approach this time around, it's from the ground. Therefore, we're saying, whilst we were waiting for the big jobs from a program which the president talked to us about, the economic reconstruction and redevelopment, but one of the areas is what you call massification of the skills. Nqesi o re ke ka lehlono la mote ya phala fela hore e be lenaneo lena la ntlafatso ya tsebo ya mosebetsi le kgakolwa pele ho dikgetho. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta e ntlafetse kgahlano le dolara ya Amerika empa ya bontsha ho fokola kgahlano le euro le ponto. Sena ke ka lebaka la sekgahla sa tswala se theohileng ka kgwedi ya Hlakubele. Diabo a di a sebetsa hantle ha mebaraka e ne e kwala. Oli e tala ya Brent e rekiste ka $89 barrel ke makgetlo a mararo ka tatelano ho tlalewa ha sena ho sena taba tlhaselo e ntsweng ke Iran naheng ya Israel mafelong a beke. Dipapading re fumana hore o setse matsatsi a lekgolo pele ho dipapadi tsa di-Olimpiki Paris naheng ya France mme ditlhophiso di mothinyeng wa ho qetela. Mopresidente wa naha ya France Emmanuel Macron o dumela ha dipapadi tsena di tla atleha le ha wena le dingongoreo ka maemo a tshireletso boemong ba matjhaba. Dipapadi di qala ka la 20 a na le metswetsheletseng kgweding ya Phupu. Maabane go be go tšhumiwa totšhe ya dipapadi tša di-Olimpiki gomme totšhe ye e tlo fetišetšwa go barulaganyi ba dipapadi tša lenyaga ka Paris mo bekeng yeo e tlago. Nkgwete ya ka Greece papading ya rowing Stefanos Ntouskos o ile a fetišetša totšhe ye go nkgwete ya France makga a mararo Laure Manaudo e le go gape kemedi ya toropo ya Paris. Go sa le bjalo go lebega tšohle di le maemong a maleba matšatši a lekgolo pele go thoma dipapadi tša di-Olimpiki. Barulaganyi ba tshepa gore go fihla ga totšhe go tlo fetola maikutlo a badudi ba ka France. Mo kgweding ya go feta dinyakišišo di utullotše gore bontši bja badudi ba ka France ga ba kwe gore dipapadi tše di tlo direga mo nageng ya bona ke baatlete ba go feta 10,000 go tšwa dinageng tšeo di fetago tše 200 bao ba tlabego ba kgatha tema. Australia e šitana le Canada ba be ba bontšha diaparo tšeo di tlogo aparwa ke baatlete ba tšona. While security is at the forefront of our planning and it's a major priority for us, we trust that the organising committee and the French government will do a good job in providing a safe and secure games. And we were able to update our athletes as we get updates as well. So, you know, that's definitely the first question that gets asked and it's the first question that we answer for them. Go sa le bjalo mokgatlo wa International Olympic Committee o dumeletše baatlete go tšwa nageng ya Russia go kgatha tema ntle le go šomiša flaga le koša ya setšhaba sa naga ye. Gomme mopresidente wa France Emmanuel Macron o tshepa ge Russia e tlo emiša ka go hlasela naga ya Ukraine ka nako ya dipapadi tša di-Olimpiki. Sfeso Ramara wa ditaba tša SABC. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena lefu Motaung wa latela ka tsa bolepi ke yona taba.
ngwana monna ke a leboboa bo boimadimo go tsabele iphatsa shebile hona ka haro o kapa bophirima tla jalo ka haro kapa botjhabela ha o pula tsebeletseng tla fela le hore ha o shebile ka thoko go mabopo e tlebele fela mo e saeng kae a re shebile hona ka bo professing ya hona Gauteng hona ka haro Freestata nyolo o tla fitla hona ka haro Mafikeng e tlebele fela pula tse saeng kae ho sane ha o pula tsebeletseng bolo bana hantle fela le hore bolo bana ha teng o hlokomele hore e tlebele maru mona le mane ha sentse re shebile hona go tloa hona ka haro Freestata o tla jalo ka haro go kapa botjhabela go sala ba le hona ka haro Thekong e tlebele fela mehudi moya e ntse e hanela ka thoko go mabopo ha se shebile hona ka haro kapa bophirima le teng ha o dipula tse lebetseng tle fela le hore e tlebele fela maru mona le maneng ha di kgateng teng mahloki di ala ha ja sa motho a re shebile boholo ba Gauteng go hlokomele hore ho tlahlo o phole fela ho saeng kae Johannesburg le Pretoria Mlodi e tla fitla fela go mashome a mabedi a metso e meraro ka fela o pakang hore e tla hle futhumale wa re balakatha ka rolo Mpopo polokwane o tla jela ka Roma Kopane di kgati tla re tha mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka fela re shebile ka lephalale go tla jela ka Thabazimbe le teng o tla hle pholi re kgati re tha fela mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka fela re setse re shebile hona ka Middelburg e Malahleni ha o phetoe ka le ntele re fela e tlebele maru mona le mane di kgati di ritha fela go mashome a mabedi a metso e meraro ka fela hona ka hare ho Emelo ha re setse re shebile hona ka Thekong Pietermaritzburg le hona ka Lady Smith ka maru mona le mane le teng o tla hle o pholle fela ho saeng kae Kokstad e qale fela ho robedi ho fitla go mashome a mabedi a metso e mehlana ka fela ha ntse re shebile ka Mmaletswai ho fitla hona ka re komane le teng o hlokomele hore o tla hle o tshetse fela ho itikanetseng di kgati di ritha fela go mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka fela re shebile East London Gqeberha e tla hle qale fela ho leshome le metso e mehlano fitla ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela pa ka go tla hle ho futhumale Lensburg Worcester le hona ka Riversdale le teng ka maru mona le mane o hlokomela le teng di kgate di tla ritha fela go mashome a mabedi a metso e mene ka fela ho pa ka go tla hle ho futhumale kapa le boa teng o hlokomela ka Pentene go tla jala ka Carnarvon o tla hle ho tshesela ritha di kgate di ritha go mashome a mararo a metso mo ka fela ka Calvinia le hona ka Sutherland le teng o tla hle ho tshese hona ha isale ka maru mona le mane di kgate di ritha go mashome a mararo ka fela bolo ba Freestata go hlokomela ro tla hle ho futhumale Welcome o tla jwala ka Bloemfontein Masekolareng le teng go hlokomela ro tla hle ho futhumale sentse ke sabola ka haro Wepener di kgate di ritha fela go mashome a mabedi a metso e mmedi ka fela re sentse re shebile hona ka hare ho boholo ba Northwest le teng go hlokomela ro tla hle ho iphole fela go saeng kae Mafikeng di kgate di ritha fela go mashome a mabedi ba bui WP dia kalo a be etso khotso